ke VPP Youth Wing, hapo ke jingalam jang Presiden jangka uba marbu dekhar ulaang bagi dekhat jangka kila syakin ting syakaman bersyakadiang haba kila lej banyakendu yaki kam ki bakong san jang ki ba. Haba kran syakilat pathai kubor ulaang banakaliang keseng kala dap banyakendu yaki additional secretary jangka revenue hapo ke office DC kabayadai berkakam kaba ke VPP Youth Wing kala syim hakisnam baladam. Ulaang bahalor kene bakila dap banwan kendu ya ki bor bedaipet bantip bamanu ki balong terai ha ke jaka ke badan marjan bat ke yeng menteri rangba ke badan hapulu uli thu ru bakila kenting ya ki sharum shaneng bat om layo ya ke jubab ke babiang nadu kisnam ki baladap bat om sham layo ya ki jubab ki babiang bat dai halor kane na kaliang jaka state youth wing haban file no daka RTI bat ha ke jubab layo jingtip ba ke te ke jaka ke balabu ya ke office NPP ka dai ke jaka jang ki riu shimet ki badairu ki barjala kani kalabu ke jingkeli ba kumnu ki barjala ki yo banthiet jaka hangne hapo Shillong hapulo balayo ke jubab bakatai ke jaka kadang hap hapo ke European ward balaya thu baki babun ki jaka hapo ke nongba Shillong ki dei ki bahap hapo ke European ward ti hakne ka por komentar na lang ka yudwing ke jungi lengkap pat di numbers pat jungi layo bani kendo ya i madam Priti K Sangba belong i additional deputy commissioner revenue pi kadau bang iwan bani kendo akan ka por komentar ne polisi office i kadehi ketuka isu kabaka VP state wing kalasim nadu kisnam kulatep ngan suk penkerma pendian nomor ba ketuk isu kadai hangte hapo pulo ketuka jaka kebetulan hatu hajan jongka NPP office building hang tu ketuka jaka ke bas surround ya ketuka NPP office hang tu borok kawehi bat khamtam ketuka jaka ke bakir ya kitu kiten bulu pi nadu mensuang lawan kendu ya ka ya EDC mendai tang EDC ngelawan kendu ru ya i commissioner secretary jongka revenue ru kong mat sidor ban panjing tip mo ban panjing syai menu badai try yak tu jaka ki badan nang ti hapo pulo hantam tu jaka ki bakir tak tu ki ken bulu te kila kenting yangi sharum shaneng nyim simlayo ya ka jubab ka besai nadu senan ke badam nadu na kaliang DC pat hadu i commissioner secretary kong mat sudor la ong yingi ru ba up dal adap kuja ngim sa ya ka jubab nre anu tu por ngim simlayo ka jubab de hakani kapor komentang kwa ban pencepat ba na kaliang state wing bang imban sing yang pan file no da RTI but mentak sing layo ya kani RTI bangila file de ni kwa ban pencepat ba itu kijaka ki bodon hang ti po pulo mo markhap bat ketuka NPP office ka bodon hang ti po pulo khamtam itu ka jaka ka bahe ba ka balakir ka tuketin bulu te ngila yo jintip menta lengba ka RTI ba kitrai ki badai gitu ki jaka ki babun ki dei ki non tribal mo ki barjala te hang ni kat kum ka RTI ka ba ngila yo ngasukwa ban penpa mat joki press media ba ki pat ba jintip mo ba ubayo ya ketuko jakang ti ubanengkong udai usri harmos lapsam mo bar yo Isrimati Radha Pasari but two others kita kitu others su kideki nan tribal balai yo Srimati Uma Devi Shokhani but three others kita ru laingut kibayo ang thiru kideki non tribals basau Shri Rishab Agarwal but two others niru kideki barjala baro kibayo ang thi ti dinakala yang kejungi ngelawan pancing syai na ini additional DC jongkar revenue nomor ba kidong don kini ki nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 hadu mentang impat yo kini ki information mo the position of occupation details ka ownership history teka land use and purpose bat ka register documents and agreements mo ki kot kisla nadu kisil deed ki lease agreement mo daftar te kilat ho ang ni ka RTI bang hapan wan hang ni ka office ban pan susu ikini information tinggal pan susu ikini information ki basa ki mampatla ban kan ni ka RTI bat kini kila pan por yang mentah bat kila pawan mi yang ni next week te
kabalingok susu kolong ba ngikwa ban yathu ipi ba uni usuri harmas lapsam katkum kajing petai juga ki ofisat ki badan hopo ya kaba nilai kendu ya deputy commissioner ini i madam ki sangma nilai yathu ba uni harmas lapsan ula adep dia ya kani kejaka ja kini kinon tribal semua we are langut kinon tribals kata ka Sri Radha Pasari kabadan kata ka plot number 2 Kasri Mati Uma Devi ke plot number 225 bar Kasri Risham plot number 25C. Uni harmas lapasan uladi ya kini kijaka ki badan hangthi hapo pulo sya kini ki Barjela. Di nakalyang ka VP Youth Wing menta kasni ngi dap da ka jingsongkhia mo ba bro sikata ngila angnut bantip menu badi try gitu jaka ki badi hangthien bat mentang ngila yo jingtip ka basaling bakap ti ai mo bagi bebun ki jaka kidai ki bala yo kidai bala long try mata kidai kini ki non tribals bat ngila clean ka additional DC kumnu ki non tribal ki yo ban ki jaka mo hang ni hapo shillong mo hang ti hapo pulo additional DC lai thu ingi ba katu ka jaka ka hapo European World bat ilai thu ingi ba ka European World kinon tribals kila aman hit caka tingila ngila ya keli ngila ya thir mo sani bha hakanur kom katu ka caka ka ha ba ka European World mo te ilai thu ingi ki babun hi po Shillong ki caka ki don ki ba ha po ka European World te nakalang ka jungi hakani ka por kamta nisngo ban bu ka demand Hakmat ke DC, hakmat kini additional DC. Kam tam mo dengila yo ya kini ki information ki batang sa ki batang don mo di way arlai sausan mo. Ki batang sa ngi dong pan ki bakin sa ai hakani katayo ko panwan. Ni kwa mangin yo so full detail habi de bikini ki information ki batang sa. Bat ngila buru ya ka demand ba nakalyang kajungi ka state wing nyims ngo ya ha mo ba ki non tribal kin yo jaka hangki po pulo. Ikwa ba nakalyang kajungi kin penduk kin pendamno ya kini ki jaka ya ka ba nakalyang ka government nakalyang ka DC office kala ai ya kini ki jaka hakini ki non tribal di benang ni nak jalan ni benang sebar jalan katkum kajing keli kajungi habidai bakataru ngilai keli hi yong kini ki non tribal ki bayo ini jaka ki dei ki manabar ki dei nang ni napo ri jungi ki ong hana ba ki dei nang ni de ngi tengi lapan betik katkum kini ki API ki babun mo kwa bantip tik patik hatu kidei sha nem nang ni napo ka jela ka jungi namar ngim patsanya ate hadu mentah ngim patsanya namar hadu mentah kini ki ki RTI kim pala ban ai te mentah ngidang up segini ki ki RTI kini ki information tu ni badi ni di bosong bosak se uni bodi ru kim la re ban ai details bosong bosak se tama ki siu thu hi ki tip baki ba udai na po janti health city sport janti health ki action ki step opin simpan nang ni simpan ki action ki step nakalyang ka VP bangan sim ni khamat te ngisai song ngisai perkhat namar ba nakalyang jungi tingim so ha mo ba ki jaka ki bobon po ka rikasi jungi kham tam e po sorsolong mo ang tie po pulu kan sulet bagi sulong try is ki sakita ki non tribal seni ki Barjela nakalyang jungi ngimla ban pedang ngikwa ba nakalyang DC nakalyang ka additional DC ru kan pet kan portu banyak kan verify bah bide begini ban nakalyang ka jungi ru ngindang budien fi kawai ru fi ka sarkar ka jungi hi hakabide bagi jaka ki habide bagi jaka ki ta kaile ban klun bha kaile ban di mo kumentar ngilalap ba ka sarkar kala di gini jaka segi Barjela dina kalian kejungi ngidap ka jing sumkhia ka jing bitar ka juk kopor na kalian ka VP ba na kalian ka DC na kalian ka government kala dia ya kini ki jaka saki non tribals kum jing ban pindiang kita ki jing pan jong pi lanu ki ong ki pan por na pi ban pindiang pi ki pawan mi yangi next week ngi ngilong ya ki bang imla apsu ngi kwa ba pin jing sa maneng ngilong ai no mentahi mo kan no pustin su ngin wan hang ni po DC office na nadu mensim tinggi lawan hang ni tinggi lathat kumolong ya pi mene kila asu pensat seri surum seneng kila asu penting na room seneng yangi tenrei
to dan bok pat ngilayo ya kini ti ai ngini ya sastom kani katayo bagila kular bakin sa susu ya kini ki information di tangan ni kawai ba nakaliang kajungi ka steady wing kumpan filai yang tiap pulau kalau ka jaka ka bakapnya ba mo kalau ka jaka bakapnya banya na ki footpath ru ngatrai ki pat ru kamda ilong mo kamda yo alat banya ki footpath de menta ki jaka ka badan tu ki supir kum tu nesi ka sulong wasteful katuka jaka tu kan meneru ngila keli na do usna mayu kila die katuka jaka gitu kila die kan katuka jaka dia di kimpal la ya kata ka senam ki suitu ingina kala senam ha tikiong ka jaka ka di ka revenue la tikiong fila yo revenue you bro kata na katuka jaka dia nomor boleh hadu menta kitang sukir tin bulu bet kum tu mo kim simla le ye kila su bet kum tu kalau bu jing ma ban ki pat ba ki bayat bayang tu yim tip ki kam sa khlia ki badon tu pok kan tu kuma piong mentang kadai rebulan atau pimbu pada jikili ki beli kin haban dia beli kim ai pada babun ki traizela ki batang ka jaka ru kim dan katagen bangi ru ngila keren ya ini additional DC ba ini semukhya mo nomor boleh ba kani ka sarkar ka kalong favor ba tang ya ki parjalangan ong su umno kan ka favor ba tang ya ki not tribals pipet hadu ki kam ki jamru mo ki badon hapo kari ki jungi bonsin hi ka favor ba ya ki parjala ting ni ong yusu te nakaliang jungi ngin saya tristom ni skmat bangin ya penki bangin ya jawa bangin di ban penduk pendam ba mungkin skam di ban lech di parjala